I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. Dobrodošli u novu epizodu na Jean HD kanalu koji nije mrtav. Ko bi rekao? Ok, danas sam odlučio snimati nešto meni jako bitno i drago, a to su moje fotografije i kako sam krenuo sa svime time, pa ćemo danas pogledati malo neke moje fotografije koje sam izdvojio. Ok, nadam se da će biti sve u redu sa kamerama, snimam na svom fotoaparatu, malo mi je zajebano to zagledat jer ne vidim kako izgleda slika, pa valjda sam dobro namjestio. Imam problema sa svjetlom jer sam tu pored prozora i sunce piči, valjda sam i to donekle dobro namjestio. I tu snimam s mobitelom za backup ako nešto se desi sa kamerom, prestane snimat šta već, da mogu prebaciti onda na tu kameru. I tu mi je mikrofon za snimanje zvuka, pa valjda će sve biti u redu. Znači, krenimo od 2014. Ok, ovo su neke od mojih prvih fotografija u 2014. godini, tad sam imao 15 godina. Krenuo sam i ja i ranije fotografirati, baviti se fotografijom. Tada, u to doba, sam imao mali, to jest mislim da je to čak prije ove 2014. bilo, imao sam neki mali fotoaparat sa ovakvim displejem, je bio užasan, ali je bio dovoljan za mene jer nisam imao nikakav doticaj sa fotografijom, tako da to mi je bio lagani uvod. I mislim da nakon njega sam si kupio svoj prvi fotoaparat, mislim da je koštao nekih 500 kuna. Idiot se zovu fotoaparati koji ne možeš mijenjati objektiv, namještavati postavke ni ništa, nego samo klikni i snima i to je to. Ali bio je dobar zato što sam mogao slikat pod vodom, eto, tako da to je bio moj prvi fotoaparat. Mislim da sam ove fotografije uslikao sa njime. Ovo je neka mala maca, ništa posebno. Ovo je bilo lijepo, to je bilo u šumi. Dosta sam slikao šume, pošto sam dosta vremena provodio u šumi kao dijete. Ova fotografija mi je jako draga. Nju sam uslikao sa DSLR-om, znači sa fotoaparatom s kojim možeš namještavati postavke. Mislim da sam uzeo taj fotoaparat od svoje sestre. Tada je počela sva ta zabava i kreativnost, jer sa ovim idiotom fotoaparatom, digitalnim, običnim, ne možeš ništa, samo klikćeš koji na mobitelu, klik, slikaš i to je to. A sa DSLR-om možeš posebno namjestiti postavke, ovisno o tome što želiš postići. I to je zabavno, jer tipa za ovu fotografiju sam proveo nekih 4-5 sati. Dok sam dobio ideju, dok sam izašao van, dok sam pričekao da padne noć, dok sam provukao sve žive kablove da dođem do livade gdje sam snimao, to sam snimao kod bake i dide, da provučem te sve lampice i svjetla i šta već, dok sam namjestio postavke, dok sam to sve uredio kako meni paše. Ali to je toliko zabavno bilo. Imao sam ideju i pretvorio sam ju u realnost. Htio sam uslikati magiju kako izlazi iz, ajmo reći, čaše. U ovom slučaju je to neka posuda, vaza za cvijeće. Kako sam ovo dobio? Dobio sam tako da sam stavio ovu vazu na panj ili kutiju ili tako nešto. Ispod nje sam stavio mobitel, skinuo sam aplikaciju za snimanje svjetla, za prikaz svjetla i izabrao sam zelenu boju. I iza sam stavio štap na koji sam zabio lampice za božićne drvce. Stavio sam dovoljno daleko da se vidi taj bokeh, to se zove bokeh u fotografiji, ti veliki pikseli svjetla, znači kad je pozadina mutna. I iza sam još prolazio sa svjetlom da ostanu ovi tragovi, ne znam jel to sad vidite, ali da ostanu ti tragovi svjetla.
Sad jedini problem u ovoj fotografiji je to što nisam kasnije uredio i maknuo ove tu male. Znači to je bila moja greška prilikom snimanja, ali se to može onda u postprodukciji u Photoshopu maknuti. Ja to nisam napravio, nažalost, ja nemam više taj RAW format slike, tako da se nisam ni upuštao u to i ovo su počeci, tako da ja sam zadovoljan. Na istu foru su nastale i ove druge fotografije na isti dan. Zamolio sam Pomeku da uzmete lampice i da vrti ih, da uhvatimo ovakve neke lijepe vizualne efekte i tako je nastala ova slika, to je kao prikaz anđela, ajmo reći. Jako sam sretan i zadovoljan, bio sam presretan kad sam uslikao te fotografije. Postavke, način snimanja i sve to mogu vam objasniti ako ste zainteresirani za fotografiju i snimanje, možda u nekom drugom videu. Ja to jako volim i jako cijenim i mislim da je to jako jednostavno za naučiti i mislim da to mogu dobro prenijeti, tako da ako ste zainteresirani napišite u komentar pa ću snimiti i kako doći do tih fotografija sa fotoaparatom. Ovo tu je nastalo doma, kad sam uslikao, htio sam uslikati svoju mačku, ali sam htio da bude malo zanimljivija fotografija od ove koje slikamo s mobitelima. Ispala je ova predivna slika, još sam ju prebacio u crno-bijelo, mislim da je jako lijepo ispala, čak smo mislim imali na frižideru ili tako nešto, bilo je cool. Ovo je bilo super, to je moj prijatelj Matej. Vidio sam jednu žensku iz Japana koja se bavi posebno slikanjem levitirajućih fotografija i htio sam to isprobati s njim. Nije bilo niš kreativno, glupo je, ali je bilo prezabavno. Uglavnom, došli smo u tu šumu, uzeli smo jedan panj, slikali smo sliku bez panja, uzeli smo panj, on je stao na panj i onda sam kasnije maknuo taj panj iz slike, spojio sa ovom slikom koja nema panj. Isto, mogu vam to pokazati i objasniti u drugom videu, ali uglavnom jako jednostavno i onda dođe do ove fore kao da leptiš, a to može biti puno zanimljivije i bolje ako se napravi kak spada, budem vam pokazao. Evo ga, znači našao sam tipa, ajmo reći ovakva neka fotografija, pa ne znam ovo na primjer. Evo, tu možete vidjeti kao on je na lojtrama i onda kasnije maknete lojtre i onda to ovako fenomenalno izgleda, stvarno se lijepih slika može dobiti. Šta još? Da vidim sam jel ima još neka baš zanimljiva, jer stvarno možeš lude stvari, čak ne moraš ni ti leptit, mogu i ovako stvari oko tebe leptit, mogu se fenomenalne stvari, jako vole ljudi to i na vodi raditi, tako, ludilo je, baš je zabavno. No dobro, vratimo se nazad, to je bila 2014. Idemo na 2015. pa ćemo proći sve. U 2015. se desilo to da sam počeo se baviti analognom fotografijom, zato što sam imao problema sa svojim fotoaparatom, pa mi je Pomajka posudila svoj analogni fotoaparat i na kraju sam više slikao s njim nego sa ovim drugim, pa su tako nastale i ove neke lijepe fotografije. Meni su to jako drage fotografije mojih prijatelja. Dobro, ovo tu sad, na primjer ova tu, volim taj film, taj osjećaj, te fotografije ni ne možeš uređivati, jer jednostavno imaju taj svoj filter, taj svoj neki šmek, da nemaš ti tu kaj, možeš možda namjestiti svjetlinu ili nešto, ali nije to. Kak je uslikano, tak i dođeš. Ovo mi je bilo predobro, to sam pokušavao uslikati double exposure fotografiju. To se radi kada slikaš pozadinu neku. Ja sam slikao drveće, krošnje, cvijeće, livade i tako, nešto zanimljivo, najčešće priroda.
i onda slikaš osobu ili životinju ili nešto i spojiš te dvije slike i dobiš nešto ovako fenomenalno. Budem vam pokazao kako to izgleda profesionalnije. Znači, profesionalnije to izgleda ovako. 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 Vidiš, ovo je na primjer jako fora. Sliko špilju i onda, uglavnom, ludilo. Ovo tu, to me inspiriralo za tu fotografiju da uspijem i ja napraviti svoju. Bilo je niz takvih, čekaj da probam naći tu, možda ima više tih. Da, to je to. Baš to sam vidio prije 5 godina. Znači, to me inspiriralo, predivno je bilo vidjeti te životinje i slike prirode, fenomenalno. Mačka mi je poludila. Ovo je neka luda fotka, znači ima tih par fotografija koje sam slikao s mobitelom u 2015. i toliko su dobro ispale, a sada imamo toliko bolje kamere na mobitelima. Ja čak sam razmišljao da otvorim drugi Instagram profil gdje bi stavljao samo fotografije sa mobitela, koliko su dobre, kvalitetne. Na primjer ova tu, ovo je slikano sa Sonyjevim mobitelom u 2015. godini. Ova mi je jedna od najdražih fotografija, jednostavno proljeće, ljubav, mir, priroda i onak svi su ljubičasti, njih dvoje su onak stisnuti i bijeli, Isuse, predivna mi je ta fotografija. Onak posebni i odvojeni u ljubavi među drugima u prirodi. Predivno! Ok, šta vi mislite što je na ovoj slici? Jer dosta ljudi sam pitao i uopće ne kuže, ne mogu si zamisliti, mislim da je neko čak rekao da je čep za pivo ili nešto tak. Uglavnom to je CD sa kapljicama vode i svjetlom. To su te moje lude ideje. Doma sam, nemam ništa za radit, idem stvorit sliku, ni iz čega. I onda sam uzeo fotoaparat, uzeo CD, uzeo onak doslovno s prstom, malo po malo stavljao kapljice, ugasio svjetlo, imao sam jedno svjetlo s kojim sam osjetljivao CD i drugo koje sam šarao iznad da ostanu ovi ludi tragovi s kapljicama, tako da fenomenalno. Uglavnom dosta sam volio tako doma eksperimentirat. Ovo isto, mislim, fotografija je igra sa svjetlom i kad sam otkrio ove stvari, to mi je bilo jako zanimljivo za isprobat. Naprimjer, ovo sam slikao, tu da sam imao bolje uvjete, bolju kameru, možda više iskustva, bi bila predobra fotografija. Bio je predivan puni mjesec, mogu sam bolje uslikat mjesec, možda sam mogao uslikat posebno mjesec pa ga kasnije zalijepit, a ne da ovakva fleka. Ružu i ovo sam čak i dobro uslikao. Bili su loši uvjeti, loša kamera i s Didom sam bio na Orljavi u Požegi, ali na kraju je dobro ispalo. Tako da, ja sam sretan sa svojim fotografijama, ponosan sam i nekako uvijek dođem do tih fotografija tako da ništa ne očekujem, dođem doma i vidim kakve sam lijepe fotografije zapravo slikao. Nije da ja sad očekujem da ću otići u fucking polje, idem slikat travu, to jest žito, jel šta je to već, u zalazak sunca i taman Bubamara dolazi i počne hodat dolje. Znači, to ne možeš, to se jednostavno desi. Zato volim fotografiju, jer uhvatiš takve predivne trenutke. Znači, ovo ja nisam ja sjedio 3 sata u travi ili cijeli dan, čekao zalazak sunca i išao od žitarice do žitarice da vidim jel negdje Bubamara. To se jednostavno desilo i uhvatio sam taj trenutak i lijepo je, zabilježeno je, predivno je. Ovo su te fotografije s analognog fotoaparata.
te fotografije su mi jako drage zato što smo otišli u tu neku napuštenu zgradu u Vrapču gdje su ljudi skejtali i bilo je sve onak išarano grafitima sa žarkim bojama, ruševine, cigle i to je baš savršeno za analognu fotografiju, ti retro. Ovo je Neva, ona mi je bila model godinama, jako sam joj zahvalan. Puno lijepih fotografija sam s njom uslikao, na koje sam jako ponosan, poput ove, jednostavno toliko smo se uvježbali nakon nekog trenutka da smo onak znali doći na neko mjesto, ona zna šta treba raditi, ja znam šta trebam raditi, samo cap, 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 uslikamo savršene fotografije. Super smo se uhodali, jako je to spontano i brzo i profesionalno išlo. Ovo sam slikao kristale u šumi, mamine kristale, isto jako lijepe fotografije. Ovo na Jarunu. To su ta stara zgrada, mislim fenomenalno, baš super. I uopće nije teško, nije bitno što ne vidiš fotografiju, čak je to i bolje, jer kasnije onda dobiš te slike onaka super, čekao sam 3 tjedna za to, ajmo vidjeti šta se desilo. Ali fakat nije komplicirano, imaš tu iglu da vidiš jel dobro pozicionirana, jel će se sve dobro vidjeti zbog svjetla, jer dobro osvjetljena i to je to. Nije toliko strašno, pratiš tu iglu i piči. Fenomenalne fotke ispadnu, tako da, eto. To je bila 2016. Idemo u 2017. Tu je bilo ništa fotografija, mislim da mi se tu fotić totalno... Mislim, nije se sjebao, nego ima te neke fleke, nikad to nisam rješavao, jako je bio spor, bla bla bla, pa sam slikao s analognim, zato ima toliko sad tipa analognih fotografija, ovo je isto analogna, jako lijepa slika. Ova slika mi je toliko draga i posebna, nikom drugom nije, ne znam zašto, jednostavno onak, mogao bi ovak cijeli dan gledati fotografiju. Možeš, onak, staneš u poziciju nje, tu negdje, gdje god da je, i onak razmišljaš se šta joj je u glavi, šta radi, šta se dešava, onak, predobro. Ok, naravno da mi je crkao fotoaparat, dobro da snimam s mobitelom, ne znam kad je crkao, tako da očito ću morat koristit video iz mobitela, tako da, dobro, ok. Sad moram tu gledat, a ne tamo. Ajmo dalje, video već dosta dugo traje. Ovakve neke lijepe fotografije prirode Plitvičkih jezera. Ovo je niš posebno. Ova mi je jako lijepa slika. Ono ko ovaj slika onak za časopis u Slavoniji. neki časopis za vina i traktore. Ali predobra je fotka. Isto lijepa. To je Amona čak. I ovu predložila kako da se uslika, ja sam ju samo fotko. I ovu tu je ona uslikala, tako da ima jako dobro oko, a ne želi fotkat, tako da to je malo žalosno, jer znači baš po ovom, znači ovo je ona predložila da uslikam i ovo tu, a ovo je ona uslikala. Znači samo po ove dvije fotke vidiš da žena ima smisla za fotografiju, samo treba malo uložiti vremena da usavrši to, jel da ona može stati iza fotoaparata i znat namjestiti to i uslikat. Ovo je prvi put u životu da sam uspio uslikat fucking mjesec, ej. Svaki put želim toliko predivnih situacija gdje je mjesec ono ogroman, žut, bijel, šta god i idem uslikat ili slikam s mobitelom i kurca se vidi, znači ništa, samo onak bijela fleka, ili sa fotoaparatom, ali jednostavno nemam dovoljan zoom i onda je to premala fotka. Ovo tu sam uslikao s nekim teleskopom bogati, ali super je ispalo, mislim, najbolje što sam ikad do tad. Ajmo dalje, ovo je sa putovanja.
Ovo mi je predivna fotografija, onak, toliko je lijepa, zato što mi je užasno lijepa i draga uspomena, zato što je priroda tako dobra, zato što je svjetlo tako dobro, zato što je ta voda tako onak lijepo tirkizna, ona je onak sva sretna i nasmiješena, ono baš su pravi osjećaj, super je. Tu smo kampirali na Mrežnici, to smo imali onu avanturu što je video Anastazija, video pod nazivom Anastazija. Ovo sam slikao te neke slike za izložbu. Mislim da je bila ova fotografija na izložbi i ova tu. Eto, to je bila 2018. Ajmo na 2019. Tu se desio preokret totalni. Tu sam dobio lijepog mladog gospodina Tina Truceka, koji ima svoj Instagram profil i konstantno me žicao da ga fotografiram jer je svaki dan imao neke nove lude odjevne kombinacije i to je meni bilo savršeno jer sam ja tražio novog modela za fotografiju i dobro smo se našli i snašli. Tako da je nastalo puno ovih fenomenalnih fotki. Ne znam šta da kažem, presretan sam s njima, presretan sam šta je i on zadovoljan, što ima kvalitetne slike na svom profilu, znam da mu je bitno do kvalitete. Ovo smo se u Samoboru našli i fotkali, mislim ne znam šta da kažem, on je zgodan i super se odjeva, a ja sam super fotograf, tako da šta reći. Ovo smo bili na festivalu pa sam slikao Vilen Konjića. Mislim da mi dosta lajkova ima ta fotka na Instagramu. Ova je isto predobra. Volio bi definitivno kad ću biti u svom stanu, kući, šta već, isprintat ovakve, na primjer, fotografije, imati ih na zidu u svojoj radnoj sobi, jer predivne su, a prerijetko ih gledam, jer ti kad ih uslikaš, pitaj Boga kad ćeš ih opet vidjet. A ono što volim radit je da svake godine, kao što vidite, ovo listam fotografije koje su izdvojene pod kao najbolje. Svake godine volim isprintat slike s mobitela i fotoaparata koje su o nekim situacijama druženja ljudi, prijatelji, obitelj, šta već. I ove tu najbolje kao umjetničke, profesionalne, mislim kako god želite reći. I onda ih staviti u album i kad ih fizički listaš i kad ih fizički pokazuješ nekom poput prijatelja ili rodbini, jednostavno je puno bolje. A jako je lijepo vidjeti ovakve fotografije i takve primjere druženja, nego kad listaš one, ne znam, od roditelja, stare albume gdje, ne znam, su slikali gluposti, ne znam, dok se kupaš ili dok si vani i sjediš na podu, neš full glupo. Tako da ovo je puno zanimljivije i bolje za gledat. Ovo sam slikao u Mračnom cirkusu, svoju prijateljicu Tihanu, kako je plesala na svili. To mi je bilo jako zanimljivo za fotkat jer nikad nisam slikao neki event i nikad nisam slikao u mrklom fucking mraku. I da nisam imao objektiv koji sam tada imao, ne bi mogao ni uslikat uopće ove fotke, to je ona. Ispale su fenomenalne i jednostavno je bilo super iskustvo. Bilo je još par fotografa osim mene tamo koji su slikali valjda za neke stranice i šta ja znam. I konstantno su se micali, slikali, pratili, ali ja mislim da ja sam cijelo vrijeme stajao na mjestu i mislim da sam fenomenalno uslikao ove trenutke. Mislim da sam gledao kasnije te njihove slike i moje mi se sviđaju više. Naprimjer, ovo mi je predobro. Taj performans uhvaćen iz kuta pozornice, mislim da je puno bolje nego kad si ono direkt frajeru u faci. Ne znam, jako sam sretan s ovim, baš predobro. Ovo smo, mislim, slikali
Bog Vlado. Ovo smo slikali u uredu, htio sam se početi, mislim, počeo sam stavljati slike na Shutterstock i tamo možeš dobiti neku lovu od toga, jako sitnu i moraš imati puno slika, pa sam išao slikat njega te male detalje. Naprimjer sat, hlače, pa sam cipele i tako. I na kraju super ispalo. I nisam stavio do kraja na Shutterstock jer ima tu svašta šta moraš i neke dokumente njemu dati da potpiše ako je osoba na slici i tak svašta ima za jebancije, ali definitivno ću to do kraja uploadat jednom prilikom i to je to, ljudi moji, to je od 2014. do 2019. Daj da vidimo sad 2020. Mislim da čak nemam niš, pošto smo cijelo vrijeme u fucking karanteni. Znači, jedino imam ovo tu, kad smo Amona i ja otišli na more, mislim da za Valentinovo, i to je to. Znači, to je bio, drugi mjesec, to je to od ove godine. Znači, ovih ne znam koliko, 9 slika. Prežalosno. Ali mislim, sretan sam i s njima, ali žalosno je kad vidiš ono koliko slika ima u ovim drugim godinama i koliko sad jedan jedini mjesec, jedan jedini dan u cijeloj godini 2020. Ajme, ova mi je slika predivna. Volim te prave trenutke, te kad uhvatiš ono baš čistu sreću i ljubav. Znači, predivno. I to je to. Eto ljudi, to je bio moj mali prikaz moje fotografije. Sve moje fotografije možete vidjeti na Instagramu, možete me zapratiti ako želite. Jednog dana ću valjda izaći van i uslikat nešto drugo. Malo sam oslabio sa tom fotografijom, ali dalje svaki put ponesem sa svom fotoaparat i ispadnu neke fenomenalne slike. Tako da, eto, ako je neko zainteresiran za video u kojem objašnjavam kako fotografirati, kako se baviti s ovom kamerom, znači kako s njome baratat, kako podešavat postavke, prijedlozi za pozicioniranje, za modele, za snimanje, možda teorija o objektivima, o senzorima, o fotoaparatima, što god, ako vas zanima recite, jednostavno što god da ima veze sa snimanjem i fotografijom, ja sam uvijek za. I to je to je bila moja mala povijest kako sam krenuo sa fotografijom i moje uratke ste vidjeli. Eto, nadam se da vam se svidio video, neću dalje dužit. Vidimo se u sljedećem.